Milirong pipi doma, milirong pipi dong kami grup ano may puaprangan di malang di Sopi. Alam itu mo lo. La sipila bangso di don lo mangke kato ko 119. La sila aprangan ng dong karya bagi bang situ diri lo. Kapon na ikana. Rong ini pen bang Redo, Waisong 29, lapel Waisong kapre party pen kato ko 119. Pila bangso ajo ini naman. Alam mo. Labang so pi ilum long MP abot sing piso ang pandemic arbi po pen kining wis kini lo. Dorsi long hang XML lo arbi po pen kining wis kini lo. Ito may emis ito katom terang piban kita pentu punai selong itu tumanan. Cara main board lang among pandemic eksiyan. Apni alam the bang thang Pini bang kedak suruh putar konsensia long banglo lapin kedak ke join bang tapi nanang dulu ke sarsia leader kami alang itu open sih dak pini tim kar yang long mate BJP party lo pini nak cepat buno lapin ke dak apa government itu apa ngai dak orang yang saya nak pi pumat lalu pi cunce dak lo lasi laga lasolong le Indonesia tiga ini tulis dak tipo lasi tungkat ini election kono appointment ini langkat yang